Ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e me 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela na le mengwaga 7 years ene le 10 months so ke te gopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le he le hore ntate owe o na le bana o nka aha motse le yena ke lapisitse go tjola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e me 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela na le mengwaga 7 years ene le 10 months so ke te gopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le he le hore ntate owe o na le bana o nka aha motse le yena ke lapisitse go tjola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e me 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela na le mengwaga 7 years ene le 10 months so ke te gopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le he le hore ntate owe o na le bana o nka aha motse le yena ke lapisitse go tjola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love sa ga se le melo mogolo wa R557 wena mme ge ile moroka o gorogile ge ile baiti ba rena ba gorogile ka fa go mentle le go senya sebaka ke gona ka fa le tlou tša baroka go pole gore tlou tša baroka ke bola ka professor Moremi go ile go gore ke ngaka ya borena ya setšo go tswa lefatsheng la ga Matlala Ramošibo kgauswi le letamo professor we Thobela a ke go tame malome ka Kapa a ke boe ke tamishe kua magaeng ke dumedisha baruti ba profeta ke dumedisha bogoshi banna ke dumedisha batheletši ba Mutse community radio station ke a le tamisha ka dikgokaganyong tša leago ke re dumelang ba gešo ke a tamisha le go le mmereko wa rena ka mo o tloga o lebane kudu ka matla re tono bereka ka nako re na le molli wola wa rena ile ngatla mo wa go tswa ka mola ga iketse ke kae mama ka Almas Drift C ola ba geshu a ile ngahlagela ke mathata a magolo kudu a mokgwa wa go šomišwa bošaedi ba mosipediša ditseleng ba moisha kua le kua le go le re ratla fe ba theeletše feedback mara ke tlo no tšea dithapo ka mokana ga tšona ka di lahlela ka kua go Kakapa radio a napa sepela le tšona ka mo malome ka Kapa re ne le magolo Zotwa ka mo ka magolo Thandi ke bona beile baoki ba sesi ka mola Almas Drift story sa sesi sile sa tšhoša mošimano monkua gae ga botseng ka no re ke ntate ka gore ba le šetšanyetše mara tšeri taba tše sa lo monnyane
ba re ke mabuti malapana ra wa tseba mfoje ka moka ke a bona le a di bereka mara molotorout tsi ya khapo nko ya go yena mo nko bolele le yena re go gore o popogile o ka prof ke je sebaka se ke go lebogile ke go potse motheletše gape gore kgaitšedi ya rena mo ke kgaitšedi e le go gore o ile a re swarisha ka fa go fišago le rena re le bokakapa re alala re se ra robala o tsa bo moroka ba re banna nna re o phetha ditaelo ge di fitlha re o hlapa ka ditaelo e le ge kgaitšedi ya rena a fitlhile ka mo a hlalosa ka mokgwa e le go gore ba mmušo wa leswiso e le go batho ba bošegong ka re baloi ba mo šomiša ba mo tsoša ebile ba be ba mo file promotion wa tseba e tloge e le maqhuzu wa tseba a dutse ditulo tša ka kua godimo ka kua gomme le yena a hlolago dikotsi mo ditseleng go fitlhela ngwana wa modimo a bona gore ga go kgonagale ke lapile ga ke sa kgona ke moka a fetša a re ngwalela ka mo pitšeng tše kgolo le office ya professor Moremi ra motliša gona mo diphapošeng kgašo a hlalosa se se ileng sa tšhoša le batho le go feta batho ba modimo baloi ba tsena ka mogare ga diphapoši kgašo ba molatile straight ba di bua le ke nako e rie o menola koloi kua tseleng wena o dutše ka mo bolela le bokakapa dikoloi di sepela ka go lokologa kua tseleng ngwana wa modimo a be a fetša a re ga etswa ka mo tšwele ka mo e se yena ga a fitlha ka kua ba mo tswalela melomo a sa kgona go bolela ba ga Moremi ba be ba lala ba sepetse le yena bošego bowe ge ba fitlha ba monela bo magolo ba lenna ba re ba mo apea dipowana man jwale ke ne le kgaitšedi ya ka mo kgaitšedi ya ka nke o no re hlalosetša kgannyane fela metsotsonyana ye e sego eme kae fela gore e sale o tloga mo pitšeng tše kgolo go tloga tšatši le la go fitlha ka kua ga Moremi phapano ke eng go fitlha le kgono tia di le ngwanešo ke le dumediša ka moka ba ka mo radiong le ba theletše ke sa le ena o la phindlo ga ba loeko Almastrive C and a sale ke tlile mo ka bothata mara ke le ke fitlha ga Moremi ka kry-a thušo e le goreng ke a e hloka ane se standi le se zota ke batho ba ile rang ba dirile gore process ye e be a little bit easy for nna and ba ntira gore ke feel welcome and comfortable ke dire nthongwe lengwe ka go lokologa so ke tabe ke ileng ka lokologa nen ka kgona go kry-a thušo ka mokgong ka kgonang ka gona jwale gone jwale kgaitšedi ya ka e sale bo makgolo mo o fitlhe ka kua ga Moremi ba go fa bona gore ba go apee ba lwe le wena le go ntšha dilo tše di le mo go wena mo gone jwale o itemogelang o kgona go robala ba se go bitše ba se go late wa se wiše dikoloi wa se di jwang ke kgona go robala yeah and like ntho go nkgatlha ke gore before ne ke sa kgone go robala ka diaparo but then no ka kgona bona change ke kgona go robala ka diaparo ga botse gone jwale o kgona go robala e be 12 o'clock ba senke ba go tshwenya awa o ne maka wena awa wa tseba re a leboga modimo ko mogolo le badimo ba tloutša ba roka nke ba dule ba beile letsogo ngwanešo ka mantšo a mabedi fela pele ke ya ka mo go bo magolo ka mo nke o ba lebelele o ba fe maikutlo a gago ka thušo ye ba go fileng yona ka kua ga Moremi se zota le se standi ke a leboga ka thušo e leng mpha yone le le gore batho ba banne ba ntšhaba but lena le bile bold enough gore le nthuše so ke a leboga from the bottom of my heart modimo le badimo ba lokeletse ba beleleng au batho gape o be o ka se bolele ka mokgo ka baka la gore boso tša gago di be di go omanya di bona ko wena o nnoši nke ke ye mo go bo magolo nke ke thome ka magolo ke mankana ke Kokozotwa o Kokozotwa ke moka koko mongwe ke mang ke Magolo Thandi o Kokozotwa le Magolo Thandi nke le mpotše mo go tloga ngwana wa modimo a tsena ka mola ga Moremi ba bangwe ba motšhaba ba re ya ke moloi o tla o iša koloi ya gešo o tla dia jwang lena la no ba le matla le sebete sa gore le mo amogele le mo thuše go fitla le kgono ebile dilo tše di motlogetše le kgonne jwang thokoza ndibulise abantu abaphulaphuli emakhaya ndithi thokoza baba ndibulise ukakapa sikwazi uphindile ufikile emzini kababa ehamba nomrudi ukufika kwakhe umrudi wafika wamshiya wasichazela istori sathi besisimamele nathi eradioini
So ukusuka apho siye saqalisa ukumsebenza uphindile. Andifuni ukuxoka ngendaba endivile eradioweni ndimamele nami nje ndothuka. But umRude wanixelela uba awunosuke eEastern Cape awunamadlozi kwenu awunabadimu awubathe badimu bawo. Kari kuyabathepha. So kulapho ndiye ndakhona ukuqina khona nami ndasukuma ndasebenza. Simsebenzile usuku lokuqala uphindile mayifika besinabo mahulu abanye besincedisana nabo ibo Bridget, oDumi, oMapitso, uMamthapo, uMashabela ibe nguNketi. Sile sasebenza ngoba ubusuku ufikile uphindile besamthathile engekavuki engekathethi engekeva ngendlebe. Ndamsebenza ndabe sesiya naye phezulu esifuthweni wathi baba masiye naye phezulu. Safika nalapho besamthathile. Kulapho siqalise khona ukusebenza sathandaza sasebenzisa idayelo ngokwemiqathango kaBaba asiphe yona. Samsebenza uye waphafuka. Waphinde futhi wathi sesesifuthweni baphinde bafika bamthatha futhi. Sathandaza saqhubeka sathandaza waphinde wabuya. Yaba losuku lokuqala kwaba lo lwesibini. Kolwesibini I think bamthathe 2 to 3 minutes. Because bese silemukile ukuthi ifuna senze kanjani. Sathandaza samphethisa itayelo waphafuka. So emva koko khange aphinde babuye bamthathe. Kulapho baye bathetha khona umuntu ilizwi lomuntu ongumama lathi mhlukeleng. Ndithi mina asinokwazi ukumyeka asizumyeka sizufa ngawo. Abelithethela ilizwi likwatile ukuthi masimyeke. Siphilile naye uphindile singamoyiki siye sangena naye esifuthweni saphetha naye lapho sesabona ba xa ingene nathi kulapho kuba khona amandla abane binamandla xa singene naye nothanda ababinamandla ukuthi bafike azange asokolise sikwaqhubeka simphethisa till today kuba uphindile ephilile. Sibonge ngokuthi nathi ukhonile ukusipha amandla ukuthi masimazi u12 balixesha lokuthandaza beselibala ukuthi lixesha lokuthandaza. Kodwa ngendlela ke uThixo namadlozi basebenze ngayo siyalazi ixesha lokuthandaza ngoku siyathandaza ene ngisho ukuthi namangelo yasemakhaya izithunywa nazo apho zikhona zonwabile ngoba ngoku aseligeji ixesha lakhona. Ndiyabonga. Re a leboga awa dinwabile re a leboga nke a ekamu makgolo ge lebelele gare le thuša ngwana wa modimo go tšwa ka mogare ga mmušo wa leswisi wo a bego a berekišwa ga se nke la tšhoga gore dilo tše di tla re go tloga mo go yena tšatla mo go rena ya ba rena re yang go menola dikoloi. Ke dumediša batheletši ka moka ka mo radiong a bolela ke Magolotandi a phane ke thokoza ba dumediša lana ka kapa nna a ke nyako bolela maka first day ne ke tšhubile ba lla ba ntsoša ke le zota na ke ba rile ya fetela ikwa zota re thani emela mokare zotwa nna a ke ba rile ya fetela ke tla le bona go sasa second day ke ile ra America and then ntse re bolela le ena ntse re botsa re le brave a re bolela ka matlhong a re no ba itu le brave nto ya fetela go sara pele ka nnete ra rena ba ka se re kgone ikwa nna ra rapela la tsa le ne sebete lena le lahlisha batho boloi go re le nyaka go mpotsa gore batho ba tlishe bomma go bona le bokoko a bona mo le ba ba berekishwang gore re ba tlogediše maloi le ka ba khona mababazise xa befuna ukuphuma ngoba lento ihamba ngokuthi uyafuna na ukuphuma okanye wenza ingathi ufuna ukuphuma. Mawusho ukuthi ufuna ukuphuma siyakhona ukuncedisana nawe bangabazisa angeke basohlule. Awubathu. Phakathi akanamandla. Bana beshu re a leboga modimo le badimo ba ga bolena ba le fe matla a go feta a ba le file ngona le ge le shetse le go rogile le kua ga bolena le thušeng batho go ya ka mokgo badimo ba ga bona ba le laelang ka gona sesi ngwanesho wa tseba re ala gape nna a uso ke be ke dutse le ena ka go bolla nnete ke be ke se sa motsebane o go be ke se sa motsebe lo ena o sa re malome ka ka pa ke nna o prof ya o bethile ka roko o fodile o bethile ka roko wa tseba
o bethile ka roko jwale o tšweletše e napile ga a tšweletše go nna ga ke sa motseba ke re mara kgarebe ya go napeye ba gabotse ye kganeng kgarebe ke yaka eba kganeng kgarebe ke ela ya mmušo a le susi ke 12 wa tseba magageshu re a sega e fela re segiša ke gore re thabile moroka ka baka la gore ngwana wa modimo o be a hlaka o be a sokola e le lekgoba a šomišwa ka mokgwa e leng gore modimo ga a nyake ebile le badimo ba gabo ga ba nyake wa tseba re a leboga ke le kakapa radio motse community radio magagesho re a leboga tloutša baroka modimo a go apeshe ka matla a go feta o ne lona a go apeshe ka tšhireletšo a go keletše matšatši a bophelo gore batho ba bangwe ba e leng gore ba na le ditlhakišo mo lefaseng ba e leng gore ba hloka thušo prof o tšwele pele o ba thuše ka lerato le kwelo bohloko ene leina koko le magolo prof batho ba babedi baki ke kgopela gore ka labone go ba ka labohlano ba ntšeele kgaetšedi la ya ka e kua bela drive ka labone re tlo ba le auso mongwe go tswa kua bela drive awa yena ga a tshwenye ke baloi ga a di ke selo nete o nyalane le tokološi ye e leng gore e monyetše o no lora a apere di-ring a lora a apere mašira ge a re ke re ka mo ba re tokološišeng e motlaiša ka thobalano bošego le mosegare kore wa tseba o kole clip ya gona moroka ge ke rometše a rapela gore bana bešo ke kgopela thušo ke a bajwa ke a tseba gore line ya lena ke etelele e fela ga go ne ka mokgwa ba ga moremi ba ka tšong ba nthuša ka ditaelo before ke tlo ya radio nna jwale re ile ge re dutse re lebeletše prof ka mokgola ke rometšeng ka gona raraua ye e tloga e le emergency ga tle ka labona a tla tsene mo radio ke nyaka batho ba ba berekane le kgaetšedi la kanke ba e apee e tlogo molaga moremi e le kgarebe tšatši la tlotla mo atle mo apere roko a swana le go bolela nnete malome ka kapa ba bantšhi ba ba tswang pitšeng tše kgolo ke ba fa bo magolo zotwa le magolo thandi mmogo ba thušana le ba bang ba bo magolo ka kua gae ke ne nneta gore a tle ke kwele vn ya gage ka kwa mollo wa labone o la re tlong go ba le yena seemo a se gabotse mola mara go bolela nnete ke a tseba gore ga ka wela ka diatleng tša bo magolo ba ba leng mo ba thušana le ba le ba leng kua tema re tlo e bona gore re kgathare ya kae koko zotwa le magolo thandi le khuru ya lena ke kgopela gore a usola ga e tla mo a wele ka gare ga diatla tša lena o kgopelela ke nna ke le ka kapa o kgopelela ke nna ga ke tshele dilo tša ga moremi ga ke tshele procedure ya ga moremi a ke nyatše ba bangwe e fela ke kgopela gore kgaetšedila ya ka ga etla a weleng ka diatleng tša lena bana bešo le mothušeng ka mokgo le thušitšeng ngwane wa modimo re ya leboga prof no re lebogile kudu ya le ka re emela mola o bone gore a mabedi a mararo like ne ke kgopela gore like ka leboga prof no go leboga nna kudu and then I get if I'm allowed nka opelana opela ngwane nko opele ntšha se fela re opele banna ba gešo bjang di-camera tšeo fa se re opele this song ke dedicatela to prof because in case ka lenaneo la legašaneng ka se kry thuse e le gore nka enya ao batho uma ukhathala endleleni umnika amandla aqhubeke Nkosi kuye awusoze uhluleke uma ukhathala endleleni Nkosi umnika amandla aqhubeke Nkosi kuye awusoze uhluleke Nkosi kuye awusoze uhluleke namanje Nkosi kuye awusoze uhluleke
uyakhathala endleleni inkosi yokunika amandla uqhubeke nkosi kuwe ayisoze ihluleke. Lucky artistishe awa ngwana re kgopela gore gape jwale re gatela pele prof Lucky re kgopela gore ngwano a be appointment and then a ye ka studiong a ye go recorda a be le CD ye ileng ya gage e le ge a tla be a reta modimo a reta tloutša baroka a reta le mangeloi a gabo ao a mošireleditšego sesi re nyaka CD ene motho o ne voice e bosema o tseba go opela tša maratwana mara magašo re a leboga kgaetšedi ya ka modimo le badimo ba go lote ba go šireletše wa tseba le ge ene o seke wa tšea nako o sa e ka kua ga moremi ka kua go ya go phetha o se kwa nape o duletše ruri gore ke feditše batho ba mohuta o la ga ba lape ba tlo no phentše ba etla ba uma tšatši le ba kry-a ngwe le empty ba tsena so o seke wa tšea nako o sa e ka kua ga moremi o fotha o aramela o enwa tša go nwa o tšwela pele o rapela modimo a kere ngwanešo ke tlo make sure ke tebaleng tate kaka re a leboga ngwana gešo re lebogile kudu ka kua dikgokaganyong tša leago le seke la šutha batheeletše kua gae le seke la šutha re tšwela pele ka balli bale ba rena ge re tloga mola ballin re ya kua go all you need is love awa aga re emeleng ka kua dikgaetšedi tša rena re lebogile modimo ko mogolo šui Studio Lights 013-110-0406. Sithandathu ngaphambi kobana sikulungele sinikela ngesilahlo isizeleko ukufaka hlangana isithuthi somndeni igrocery okufikela ku-4,000 rand i-400 rand yegezi i-airtime ne-catering ikhona ikhethekileko amapeni wethu ngalandelako ibudget i-100 rand i-bronze i-180 rand i-silver 210 rand kuthi gold 240 i-platinum yona 280 kuthi premium yona 310 rand kwaphela sinikela nge-exclusive plan nge-380 rand kwaphela ngenyanga ungasivakatshela ishop number 2 erhobokwana phambi wemall emadubaduba kwamhlanga emabulholo nefalbanka ungasidosela sekutjola ene he ke le so ke itshokoletse ka te kgopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years and 10 months so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho ba modimo ke te kgopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aha motse le yena ke lapisitse ko tjola ene he ke le so ke itshokoletse ka te kgopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years and 10 months
so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50. Please. Thobela ka moka ga lena nna ke nna Rosina Senong ke tswa ke le Tafolkop ke nna molli wa lena. Re a leboga mma gore na madume e le go tsebisha. ya le ka bolela mang? Nna ke nna Agnes ke nna mma go Rosina ke tswa ke le Tafolkop. Re a leboga Khetla. Nna bolelang mo ke Francina wa ga Phetla ke le magelwana bo Rosina. Re a leboga ntata go rena. Ya bolelang mo ke Daniel Makola ke tata go Rosina. Re a leboga hle. Go mme tšea microphone o bušitše ka mo go wena kgaetšedi ya ka Rosina. O gogele nyana fa we o lokologe ngwanešo o seke wa tšhoga o bolokegile ka mo o seke wa tšhaba selo o se kwa pota wa kry-a o nyaka go ya kae e fela o jikae ka kua o no dula tabeng straight gore re tla re kgone go bona rena re ka go thuša kang ntle le go senya nako tia di le ngwanešo. Thobela nna sello sa ka gore ke lwile mogwera wa ka before ke tlo lwa le ena ke le ka ba le toro re baka ka boa gape ka ba le toro gape re a etla gae a tlo tšea dilo tše ke di rekileng go wena ka moka ga tšona go a fitlha letšatši leo a ke fetše lora yona toro yeo late ya ntse a mfounela a ngwalela message a re nna ke mo rile ntho ke mo disappointile ebile ke mo kwišitše bohloko ka motša ka re lebaka e leng a mpotša ka tšhalete a ke a ileng a ntshwariša yona ka morela ka re ga ya fihla na ka ge tšhalete be ke e neele batswadi a re ga ya fihla ke ke tropa phone ke founela ke botša batswadi ba ka kere tšhalete la ga la e fihliša na papa ka taboga ka lebela re ke a iša ga a fetšwe e iša mola motho le o sa boa gape